ni dunduko dungwalegbo minangbarago wone bie kine ko player le kadno ni tifo dungwalegbo anasa de kayina gani sakapai bata ono on moino jizejino ne okula kala pai kino neye ka waga frani mbatayo on moino gwapana sono salingala na sono sa aborwani ngazande bakitingba ngai dangate ana de ke yeni ukura paikini mangi ana yongo gbate urago nzenguna sushana yongo te onombu pai fran ani yechale me na ganiling bisapai ngogu ni duanenga ganilingala onmaino ganilingala ngogu limbisa pai ni duro yigoni kalembia duanene ana furati popogwa panamanga vurulingala na gilingala kusayo ukuralingala ogwa padunduko chedo onine tipa ganilingala wa economy gupane bipamana onekadia hadia aleme puzzle dakino namanga Nairobi yembanga Tumaini Peace Initiative onekadia pahajane na akanjona jia ogwapana manga ku Nairobi yo apalanga abola manga hayembo yonga generation Z watadu Gen Z anaka fura chipapaha na okuladungwa pai belebe midugu menoni bogura Abraham mina jero nkugume kini flegbo eje ulia ba kumbale fusene fronia matafandu kumbatai Tamba bagura tamba front no borondu ko guru nebirani aware wori bakumani mape front ngame ana hombo pa beroni ege ajuma shi wore ana franga wore no ni te but magara chirani bere ka afuka program pro ne kini update ro ne ina pa na iso guru gane lingara na rogoze kino no borondu ko mina bakari bara ka dwana me ane idu imano roja tamba tamba front nduko kinane do wuri no ni Samson Masia gerenga ni ye bagura na pehele ke kapiko guri apongo gudu na saro gane lingara na ani rugutirani na ni so nyaka sapodu na nyaka sa tirani ha chipopani ni gine pango guna sisa so ane kapeka ha sidu bakale tamba fo ani peheche wo gudulele oni pehefa aboro nga aninga live anika tonaha na jagani bia ngutuko ngaje nandu wagre wadu nyere katingi dangame anirogo face ana broadcasting ko Facebook bullet ko Facebook ama blogs debating aga broadcasting so aninga live on YouTube so munandu kena korogo YouTube yo ka type ALTS ina Azande live talk show munake all in sentence Azande live talk show munuka bio and then munuka ALTS bio then munuka click here ki subscribe ko chini and then munuka biraninga live awale oh mineka play yes. Go ahead. Whoa, but I can get it, and I know quite yeah. Whoa, but I can get it, and I know quite yeah. Whoa, but I can get it, and I know quite yeah. Oh, yeah, I don't know what you know, and it come away, yo. Yeah, I don't know what you know, and it come away, yo. Yeah, I don't know what you know, and it come away, yo. Yeah, I don't know what you know, and it come away, yo. I'm gonna sit down, and I'm going to sit down. I'm gonna sit down, and I'm going to sit down. I'm gonna give me an eye, I'm gonna be away, yo. I'm gonna give me an eye, I'm gonna be away, yo. I'm gonna sit down, and I'm gonna be away. I'm gonna sit down, and I'm gonna be away, yo. I'm gonna sit down, and I'm gonna be away, yo. I'm gonna sit down, and I'm gonna be away, yo. Por
Magikuburi na makita darani magina jubale. Anakari he wore kwambe. Uduanyawe anayikiko ngobe fulate. Ona be komoro. Tonight ani magisuge yeki. Akusa bakrini ya efo virani. Nakata komoro virani kusayo. Kakoro bagi nga habaka. Jibagi tunga haya. Banga nuka honya e kwa jarani yake. Na ura kimara kamisi chida papa. Na ura kimara safinga chida papa. Anya menyiwa kama mara kuma kudwena. Anya menyiwa kama mara kuma kudwena kwalo. Wow, wow, por aquí viene chinando cueria. Wow, chinando cueria. Wow, por aquí viene chinando cueria. Wow, por aquí viene chinando cueria. Ya sandero makinubi, ini kama kawayo. Ya sandero makinubi, ini kama kawayo. Ya sandero kasudani, ini kama kawayo. Ya sandero Sudani jini kamanga wanyo gwa boro na kola jimbiene. Kango yo jini te. Bakare tambwa heche. Chipagu wene bia ngogu jani ngutu kole. Tambwa fuga ni bayango. Ba wene tatama na uri bakumbana bia fran. Bayango le limoko ngada. Chimago chile ono minika chingida. Okay. Chada kayembo limoko aboro inikaha nga bavena bya kwa bihere. So wodo chapa yale. Guboroka chingijili moko ni kehe frani anaduna ngbarago. Ogwazande nebirani kurogo gu lingaranga Central Africa. Anajoro ni kugume tamba nchipajogo nilegbo kadunani pachi gisaka paidwale mene. Oguro nebirani Congo yo tamba infroni seno anajo be azande dunduko ngogu yo nebirani South Sudan yo ogwazande nebirani rogogu engbi ngaga wuli awuro ona agbanda ka kurogo yo watado ana agbanda ka kurogo yo senefron dunduko ana ndunga nani wapangbanga agbete ana minada antona ha na gupana manga ku Nairobi. Paranga boro gudu yo. Bagura, sorry kakata before mundo anito na gani topic anifunga bakere congratulations ku gani team ngaga basketball ngaga South Sudan oyangi basketball ba yesedi ka defeating agumana kushi basketball. Anifunga congratulations fiyo bro nebirani awe onifunga congratulations fiyo because why ini represent gari ngara imoigo ufuze kineno boyd nuko ngawe gani lingara le kagani a leaders for opportunity ngawe zere de yapa na manga wene ngawe dunga apaki na ho ani katumbali mangani nani ani ngali manani bwaya ni mwenjeze gidinirani chini singo kupami ada kape fran na baranu congratulations fran na baranu nuko South Sudanese lise kineno baranu nuko Azande minera ka pepa froni wo boro nara ka American. Guru na dugba. Dungwa bora alinga evro America nga oguyo na ya inga Americanit. Ke bito ni lingara dungwa boro ya apisha bora asana gbangame. What is the South Sudan? Generunga South Sudan. Tikini jimuto na saka fiyonga South Sudan nga lingara. Sengbeyo nga South Sudan chiweli chi Europe yo chiweli bamiko mikini ano chikudu Africa. Ya me chinidu cheweli talani wejidula. Pa yiki paya mi no jini pande mwenyigbate. Ana lidi na 16 points irana asa. Amerikani iru koyo keye kini shinani na asa. Ono guko ni duno Amerikano ina ya LeBron.
ngogu ko foi kwa makparagba kakparagba kina bororogo English kiako gutimwa ga South Sudan tinga sap nyo ni maranda unaranda ngamba tono South Sudan manjuru uronji tingo bavene pai ngogu aboromat no keino South Sudan ni parani ya South Sudan ngogu lingala dunga azogo nzunzu azogo ragorogo ya duki no gwa borogo na avura na ekpio fuge ya borogo apal wena pa matna ka manga weche ngogu nikasogu panga munandu na liro kwali guni dumbata inia kamunyame South Sudan dungamo ikiame monero gulingara goni president emanjuwale monero goni lingara gipale manjuwale gulingara ina kidnapa borogo Kenya ka gana yo kanu ka yera gonyo kina gbogba na pai wele wene pai matna kai chidumie de ka kwamisa ka futamba fo gwa boro na manga area tournament yembioyo ganjim barole tine ka kodarani chiki kushu gubibita apai kusayo mobuli moye nani ka limiso kudagbara ntina akparakara gupanga ganjim barole kanji agwadogude boru ogwa pale bahia kabonyiron gongatinia congratulations rogo pazanangam Mati ani dunga expert Port Masia abadule konini ogrone birani awe konini go ukugaya banga congratulations rogo pazana onike nga frani ani bingo please onike nga frani yeah so aduk we kina hoya peka rogo yo so I may be wrong it's not be pon duma mangaha so menada ka gasagi bakare tamba hena inya kasafu gani team nga gasa Sudan bo mugo gupo mangiyo ole you know American nga you know the number 1 rogo basketball so just mo bingo ngame South Sudan kinege kanno nyo yani America sinyo best na 1 which ina manga kura gajari ngarache nga ka imbijinga na America te ona South Sudan yeke kambi denenyo ogwa kumbatenga the expert duna nga millionaires da kurunga millionaires rogo basketball ine kanji kironjinga kwa so yani that's a very big challenge and the next time gure besinga first time so next time ini kana yonga ikitikana boro kinani America na liedu nakana boro pa bengle ni gotin okura America ni anya gba film South Sudan ni anjina Portugal South Sudan kimazo Portugal South Sudan kingi na Britain UK South Sudan kimazo UK nyama amiebi okenya mungodu nyamu lingara ngavu lingara dole limbeka naka kinzia lingara wogule so South Sudan na Britain South Sudan na Portugal ngagi kinzia lingara durogo pa basketball ogwaboro inongo ya ambaro gudu holize jino yambagunga World Cup African Cup gune yembata yo fulani na inayambanga Olympics Olympics is South Sudan nika compete ani rogo guli bu du America kina rogo so gidu namanga nga friendly match mbara bakule mbatafu Olympics tona ani roba inso group na America woche mo yogul nenda kanyama ani kaza America azorogo Olympics ogulu na kwara fumbeli ondo na kwara fumbeli nga Olympics ne boro kiji panorenga congratulations nga sambo arago Sambo arago ana sambo rago yeah the burning ni guru he seneka nga sambo ana sambo gulingara nga South Sudan
Okay. Wana yesukule anano ku Kenyanyo. Gupaya nan chini ku Kenyanyo anada aninga zandani nigini apuna manga rokura lingara. Anikini ke bihe ka gini pakani wuliki behe. Kana avra wulika paya behe ya. Ani nigini apaid na manga kurogo kura lingara. Wone bi rani Kenyanyo ikparakatio kurogo ligbo. Nyo gwa boro ya bachiko yo tona giganane kadakuchi giganane. Ina yembo yo nga generation Z. Yemba nga Gen Z. Mimanga clarification fiyo tabani kwa boro ya bachiko from 1995 kuchi 2010. Idu yembo nga generation Z. Gen Z. So Guzetile na represent ABCD nga yanga daboro yani Gen Z. Amidudwa wale game generation idudule. Generation idudule wale Gen Z. That's the meaning. Exactly. Yeah, gu generation nike yechifo Gen Z ima ya banya chinga generation X. So kinegi bangi sazo garago duvru Afrika ono mweno kemi apenga ya bomiko sa Sudan nga piapai apai na nira era Kenyanyo president Igbali nagako a ministers inanuka ja bape limo Kenya iniko Kenyans niko tumo atstaste ki tumo ini tumo kinti asunjate raka nanduni aliga iya kaduna gire ogwaboro ya sheyo kubomburondo yo gupai ya aboro lingara pefyonga imenje ya da kamanga ate kinogu bazoga pehe ge political party duyo nga gabazogo inosungo kimenje rondo ikiame oni du bomburondo yo oni vote chipapai wale ogwaboro na shoroni inaida hawara ya dangate giledo anada kutininga aboro mobuli chidu na manji Kenyanyo piapai gane parliament agbali ni grogo kiyame national security lenbe kejo boro zanga umurgopt watado arrest warrant yana kabor national security sungwale niki mukini kandu tigene niki nikebi upangbangandu jerote muwoguboro ke jirojo yame national security limiko jorojo gani ya MPs kini approve guge political party ogwaboronje parliament nga aboro SPLM ino sungu kini ya approve bomiko inanje kini approve oninga azande onaida hawro onaida ngate goni ya MPs ama approve chine mungi Kenya ikini yena tax mwai kaja mafuta yena yama mafuta yes mafuta do otumo mafuta ka otumo mafuta chiki dola kufuta mafuta nganza kufuta ka otumo kufuta chikidu kinaboro kwali ogwa heina janga kufuta chipapa haya wogwa okura kino ne bipade na voda hao ya wakani dungwa pai ina janga kufuta chipaya ikini mwe kufuta chini aparanga boronga ijonga ajenzi onaje poyole ikini yafuga ya members of parliament ke mwengingo ke approve haya ke jinga wogusanya yame ya mafumana bazoga mafumana kaga mafuyo ngogu paye ajenzi ya pehele ke mango sunyanani ya mana dule on vote vukina wakino gupaya namanga zunbeyo a MPs kini vote chipa giparanga bole ngodiyo kini imi ikini yame nduda kina parliament yo
Ngogu dungwa pane manji wogon ka jangba masia na imane tikini kandu apainandu kinji kumbatayo gu ni manjare mere ka pefroni nga ini yame yo ogusona kola fumbali rajimo ajenzi kuma okay ajenzi ni mandwale mekukoni soino boydunduko president baro kumbataye ni gbali na kaka ministers inenda kanoka kola fumbali kibipanga jiparangabo ni mkikisaje ne dunduko jene waka president ndugu kaniso yote a ministers nando kaniso yote a MPs nando kaniso yote kina ajenzi ni ndwale mekukoniso yo kafura fumbali ngo umena mabata begu foda na manga vuru Kenya wuru dugba ge timetable nga ini kandu kurogo gwa makitabu nga ga a members of parliament ogwa boro ya sheyo a deputy kasana yonga on pe na bole ngo frani ona manga sunje fu bazogo watado ona manga sunje frani na shoroni kurogo gwa makitabu rago uwe sunje ini ka kura ku chigene awra ina da kanduku state house yo wagani J1 awra wali diara kanduku nira gowe aneno ngo hot tingo gupana ku Kenya yo na dungwa pakino na manga gusana he duhonga gini payana wulika behenga azande na gudungwa pango ukane pegechipa masia fadda tamba he so mo pekeni guruguru he I think minikandwa ha deeply kurogo side ngo gudu duna manga ja parenga very complicated ni ba fujifuje na manga Kenya chidu meme aparogo yo uwe ngogu imisha Kenya na imisa gbagbane yani gurengati madachi ge lifeline do chipa upanga ga land acquisition land acquisition nga gine ani yangame kamuduna land bero and then irenbi kini amufu kufuta chipapaha irenbi kini amufu kufuta chipapaha kamana dunga ngogu munugo tumogu kufuta na nenya irenbi kiji bero kusaye so kachido awelengame gu sendele dumuna sopagon gu sendele ga chitarodu gu sendele ya bakoroni go tungoroni ya enge kina tini bombiko gupangame ono tumongo kufutanga gahate irenbi kini keka jabero mogura welenga monga hebele chirote sunje chirote gine heche monkaraka ole bombiko gulenga gumemme pajben sa a Kenya ni igbari ka kura ku bangiri jen so gu land acquisition ne gine hedu ya kushipogu kufuta chinenga aburu tumo kufuta chido gupadu nga meda ka pe general ngame jipang bomko aburuna jeri mo gupanga ga IMF and then aburukuna kasaka bangiri ngame IMF nga gine hedu IMF amanga Kenya yo gwapadu lele chidu IMF fu condition fu the developing countries nga Africa no gura lingara ata sonanga ngame South Sudan kina dagba South Africa you know so ngame tinada ukuma gayo ukuma ngare kurogo gupanga ga ngaga ngero forcende ngagu gupani duro gani constitution nga land belongs to the people so inada kamanga ha chidungame land belongs to the government bombiko gupangame gumonika araka rogoyo mudwa kama fukufuta chipapa ha watadu mudwa kama mbehebe irenbi chipopo gupangame wenika jabape imweno kinanga garanti kina honga sende kina honga gu sende ini kamanga mana rogoyo and then kini ruho cheka gaso gubape na nene fo abro IMF gulenga gubambata party ngaga we party kini dunga ga habale ngame gu issue ngaga agriculture gupana peni guro na do chipa gupanga gatunga he ga agriculture rogoyo ngame ya bro western world America ina da ka introduce gupangame ogwa he ono konu he watadu gutunga he ono de konu he ona ngbe nga aboro farmers kinarogo inanga international market rogo international market and then either kinayoni ka kida ha froni nga zenda he ono nuko ho and then gizenda he nga hare genetic inodunga seeds dungani
yani no do pongo oni guro ho in a special way, and then artificial dungani na asono nganga natural gugani organic food na asono saya. So akenya ni kini biena wale ngame gwa dunga artificial stuff or tado tunga apati ni we sanga me cha sono nganga organic te ina ondoko no vudo na chemicals panga chi sono ko fuko benenga, and then eja do na develop cancer oga boroyo. So gulenga one of the contributor, and then we kini dungame eja seed singane ne gukura planet dani ani gien krogoyo belengame eja seed sile ina manga chemical kutini woni inika jayo ikini yena ani kini nu ha wale rogogoni sende tikine ka gu chemical ole kini ka manga ka destroy gu soil erosion ngogo gu nzomu sende ngogo ganira go dulere. After a few years mongo rogoyo tiki kurute. Now tikini dawa tugupangame jene honi ka do berani ani tonwa kini ligitirani na anite ani dwa kana araka awele ngame kinogwa ani ne America yo anita manga sunje kita manga sunje kini ngegwa ani ne kina America yo, and then hwana ngeni ne America yo gumana na manga sunje kanbe na ne gumana na ga back to America then dwa awele berani nothing. So chidungo gwa do kungame oni ini nga gipadu gipana gi demonstration na manga Kenya nyone. So tima da wale ngame anaraka yani America na control iapa darja lando darja gunia mada kalihe America na control ina daka control ina daka jangiti and then chikin sogu pangame ogwa MPs nina passe ja law dulere da wale ngame ina katnaka oraka na burungwe ulinduyo, and jipadu dere koni banenga ngame kina Kenya yo du chamangania plana werenga yo mutaloto sirini tinaka gbali Zimbabwe yo, tinaka gbali Zambia yo, Namibia, Uganda, and then Nigeria. So Uganda yo parangabro nika woko ku parliament yo spoku pangame kanuka voice ge yo inai. So anaka bigini pongo gunika manga bonko girema da ore chikupangame gani a politician ima baga tirani na bodunduko just because ina da manakarani lingara. No kuropa berewe na imisha boro Kenya yongame muna bigu pangame MP dulere kuna jio mana maybe watado $600 a month kwa jio ho kini ligie siko nani kini ligie uliko nani ono muna bigu pangame inagbari kanduku Dubai yo kanduku Arab world yo watado kwa America yo na kaza no gwa na private jet gukurake na honga gukura meya MP besinga gaberago kwa helicopter. So munajio $600 per month mo bimana helicopter wali, and then munajio mananga 600 munandu ka kosugwa rabati ngo guduna 100,000 a Ferrari vuru Kenya. So chikini pakala ule bangiri aburungame jipare wiyo dungani botadu kina bolo lengo dungani. So na yugo kupangame inata voturoni oni ndu chipo kupanga oni kika ka manga sunja chipo pali ngalo watadu ko unda boro on kita jogwa mana kini kina helicopter nani kina Ferrari nani kini travel na private jet ko in a foreign country ja no bodunduko kini limikungodwa Kenya niyo ikini kuruku bangiri jana dole reisa bane inanga protest nga awere protest on ka munga bele vuru Kenya te. So ikini yame amiagunenga bebuletite amiagunenga betia gasite guhen amiagunde behenga gu suffering aminika safagba na koragba. So tidungo guhen kusi Kenya ni kubangiri jado upanga ani je dungo apaka na rogoyo grengo gu ini ani anasa ka front po upangame ani gitrani nani na kirugu tirani zuzu na mbugini podu na manga Kenya. So kane jinga apama nge korogoyo bongo kura borokina na kaje hangame wo gulenga western world na play tipo kupangame yani iji race kusayo gwapare aparogo na bodunuko kane rulungo kusayo te but dungo apake na hyo na contribute kutini so gupangame akyane kuruku bangiri janeka tunaka manga demonstration. Yeah. Tamba uli hapa kumba kutraka ni bazi tobo na peke mfoganya abono bwedu duko. Makogupai na manga Kenya nye kipadu na manga
anga fu Kenya ni sahate fu zigine no bodunduko davura west no wale dunga leaders imatono ka gunde ombika ajaboro yembanga Gen Z anga i Kenya ni sanyote obo movement dunga ni ha wale nikatono ka spread around the world, all over the world. For example, America ya jenikato natana mimbiji timatona sinikatona tano ulipameda ka focus tropa ka compare wine kiparamanga Kenya yo na wine chamanga fursa Sudani Tangani take initiative. And for example, meda ka franga tuoni kutuko chitwa gulo ya pasi about 3 weeks ago nadu ngaga national security ngame national security personnel can arrest you based on suspicions. Yani kama ngere basi ngaki dunga it suspicions nini kujoro zanga du hetching. So agwa no so parliament yo mina foka tibia fugane MPs no go MPs na represent azande poro idule nzunzu ko sedi kubisuko rogo guvugu lori biko anikara charan kuside in 2013 gulore chama afektaran ni karenga azande ngugu zaman nadule the same paya abura pehe ngame ifu national in a power of national security kacha dumoro goruru gena ya but impact ngaga hacha ma afektaran ni karenga azande dunga aburo mainga chugure bore dunga aburo ikiniyo zanga hechini dakware na gume kindi yana gine pana mangi chopoyete nenu guboba na hechenu mangi ngagu na mugo he ye kojo gani bokindo kanjo goro na remember ye jibokindo yembiye ikini na kujuba kukususigini ya chipo almost 3 years zanga nduhe zanga yapa bulore ogoro ni votu kuchini oni lipangame bana kuragba gumero wala bakuramu davra zatu na votre oni nipangame there is disadvantage ngaga ka national security kwa ya mikini ya munga MP mangera nga suspicious wala mwenye power kakusa allegation gushiro mun panga muzatu nikaturugo mushkila murkadi keni chiromwa Gupacha dani lani hanenga me ogurani do national parliament ya na pasa law. Ani passing a law no go eminga me drogi political party le. Wadu chino upanga yi political party yena ki law le ni support ye. Muli panga me choke binodu onare gina chipapa patiro. Muleka possible law le based on upanga wa me dunga di party le guy di party ye nani o chejengere tezile tezero jo. Teenager yapo. So oni mipango ogoro ni pasi gulole dogo de lo dungane ombiko goro ingara tugo nuni logo chaidanga ifu power ogoro pu small institution ite then kusanga ikani sana chani na ningo ogoro dunho na osada ka analyze gwapa na manga furgani lingara bongo tapanga mboto kwa lo tu ogoro ina pasi hedede on dugu issue naga national security nga very high. There's a lot of threat ori lingara. But for the last 2 years, and being kipansunzo security wise na affect South Sudan. Yes, Boroma 2 years ago, like in Boroma Zeda ne yeto onto na Borona tata wa pale. Boro uyi kipansunzo na yeka affect South Sudan nationally. Ana bingo ta ana jango rumoste. Gini nasabu pangame aboro bali na mbatongo logo lubolo ukini ame ke introduce yo. Ogro no sungu kagida hago manifest ena ni front guliso ni afa front ngame okay we need to do this law because of this because roga pano bodu ndiko on the introduce law ni you have to study ngame okay the situation ina manga wale okay nego panga ani kushikilo recipe kaba ku situation but what for South Sudan sere de nada ke ye iliponzunzo anataka for power for small institution one national security it do not power bail ogro na vote eni yao on Kenya yo kena zoko da pronia we but alhamdulillah on South Sudan gani jinga ngata tapadungania so chilo aninga alimbasa ani nipanga go le lord ni pass ha plan
ogbale law dabro ogoro ni na afro social media kamera munga safe ya mukinga paya wale jorule best wale kida wallahi ya bidao national security na bidao kwa wale so oni panga an mabagire gorani agwa borona foto kulore mabba gire ko gorani so sheupa mina da ka fresh ko pale toni then kini ke shupanga ga jenzile before mi ndukoro panga ga jenzile mira ka adimo we patoni kuchupa masi ani pehe ngaga ligo why ya control zegino sanga we aningaza ndi anisingiramia azane missionete ogurani naraka especially rogo alingara duru Central Africa region network onipa najana wala yeah especially ogura naraka rogo gu region ya banga Central Africa South Sudan Congo Central Africa warago anaraka kina boro bobere Africa gani sende tinga virgin land wini ha danga ete wala chemical logo patel so we pa na danga vurugani lingara so ibipa wale ngame gani region tinga very fertile and ina target wale ngame how can they make it infertile so ogwapa ina ninga ge enjoy na ina na tunga front ogwapale yeso dunga ina kabisa gani sende we pabere ngame banga population control ya matona chige nga pisha boro ka planning adada boro mangia wale nikare adada boro adu matona nge 8 billion but sinando wale nga chima ambida ku 9 billion so ina calculate wale ngame umhaike reduce adada boro ombiko west no aboro nalaka wale for almost 100 and something 120 125 even 130 so ibia wale ngawe go 8 billion nene ka calculate he waya bora ka ni banga so it's going to be problem so chikini dawa wale ngawe they have to reduce population ngaga so ka reduce population ngaga bora ya manga through bansa channel tenika sada kamuga rodungo apa contraception in wapale kongwa boroka borona vanga ya wapale ika affecta bor munapangame ka bor bachikangate and then through ajari gore kintono kamanga kinina gubana akaza parania wale awakaza ndo batanu nga diabetes blood pressure cancer cha rungaite but awleke ru aborni kiko be cancer ni kali juba yo aborni kiko ni be cancer diabetes na imo abor blood pressure na imo abor ngo akaza na imo ngabor batanu but bamiko upanga ani ndo gini panaisa te so chicken sa abor besinga abor na depending on dukozo but gani swinge as LTS as media and yiki anika create awareness front ka pika front nga eja pale chinu ngo hapana pitarani yeye ani jihenga serious gani abaro kumatana yiko singo Kenya yenga na pa front kia o chimo panga filana nga ibaro kumatanga ge party mina sapotukana ni no lego dule front ya wale ani bishipa kibiyena pa front kipe front ngame jipamera kena in front door apaiwe onisana nga henga what is the advantage what is disadvantage na gipai na roma yenani wa giporoma yenani kuchini onkin kena nga oge gipai chini mene gire chama ngata pare ka chidunga me gani boromo la gani na romo chini mopanga mina supporting nyine na ya pa wale nasani ya pa bana pragba achitarani anizake ni kambo nika so chogwa pa kada nise gibangira baba ana penga nga onishi kuchabote ana penga ngame konikinga pango konikingi paboro ya bagani kingi paboro ya pana idahanga me andu na principle chirani anidu na agwapa yemba hanga ya andu na analyzation chirani ngame gipane yele wene padungani wale wene pangani te mikoka banda chirani begubo na agwapa na manga alizigi uyangala pamina anda ka comment ili panga gipanga ga jenzile ipanga ga jenzile yiki padungani frani na barandu dunga borkine ne bienga tatapai dunga ni awapale but awapana mala Kenya ne kani sungo ye ani ndipanga gupana mala Kenya ya songa fura chipa Kenya ni sate ina sovra chipa kani generation na barandu bombiko generation ngo generation ruler na walele across Africa even around the world
a generation dunga yo ya indio na mentality ngaga colonization ina feeling entitled ngame pishabora ga kini boyo zogara ko bera so they can mistreat us the way they want. Ono pa mase na pe na manga Kenya nga mune panga borodole ne MP lika mana de benelika poro like kindi ga business ano aborozo to within the constitution ina safakini sa ina safani kare. So the same panamanga para ni poro mune panga me ogwa boroduro kindi ga position ina enjo wile no bodu ko Nairobi o walize gio inaraka menaraka gipabora para ngame mara aterika mie kilingo te kulu. So, kule sana hidu me aba from no borondu. Kule godo awale erebo critical thinking idu. Chada ani sana ngachirani. What am I benefiting from this? Ana tenga nga onu mwingu pata but ani sana ngachirani what are we benefiting from this? Wameta na support party, wameta na support borondu nga kumani. Wameta na support jipari gine hemine benefit there. Asekere ni sene za atu mwanepanga morodo den na sekere na severingara keni dafunga uli kusulu yote uli kapate so bagi question nene ana sigeta boro bate chana nyetu realistic itu ana tenga nengane anada kafura gene soboroto but sana hina sana hina ninga please answer na chirani where are we heading to? Yeah. So in addition, sorry Bagora, in addition kuchigu hakuna pengagi inangagi bill nanjaga national security South Sudan yone. So menikapen undugu pai ya pase heti nga bakili. So gi pa anaka forache popanga gi panga ga gi sakapadu Nairobi olere. Chidu paya dungame hopa durogoyo ngame ukuma jihe nga replacement nga ga 2018 agreement and then sikini da wale ngame it is a chance nga guyanga da yeyembo guyanga da opposition nga the holdout nga guyona kanga ka sign 2018 agreement ya then grebole do chipopanga ka dungunayo so sikini da wale ngame go draft yembo njihere kaitaka ida kutini I sign he ya signing ga Nairobi yote Ruto nika mwenye kurogoga kwa private jet ngo kwa position ne ikini yeno board nuko kujuba yo sipo kupanga ka sign henyo so irangi SPLM kini bia wale ngame this is a chance I pass gulole sipo kupanga me ejabole we nika yenyo bono ho bole nika kurovuru jubate ikini naka dunguno yo without warranty kini kisio kunduru yo there's no peace agreement and then nothing happened and then chidungo gupai ya rasitini ne gibilere kinukano ka manga ke ka manga hachipo kupanga race sign he ikini piji agu yangada hold out ngogu yo na chadunga I sign peace agreement Nairobi yore chidunga ndugu pa gibilere ya pasi gibilere chin so anga chiyo ngame watadu gupati mikemi pepe gbaiga ngame hope rogo gusaka padu Nairobi yore te bombiko jaboranga pagana mamune ya makangame kasidunga lo wo gudure ya pase he magurenge ine pidara besa amete gura amete katata da jubayo ikini rogoga ya passport you can never leave the country ya Nigeria kana nene kamukurunga te kamundunga kurogo iya bate mukini nyawele nga mukini nye bombu kisoyo vuru juba mandu kweli igini he mun kamanga ha ya funga mana forte he ho ine kamanga ate gipisa agreement lekini kamanga wakina gipanga gidu nga jana ndo vurenga ginga ga 2018 then hongo gunika mangate so chidungo gupai ya rasitini na pagi bilire wakano gupa ena kuna pe hene so Ghanaian MPs ge sunje dungame I manji I digest gu bilire gini podu gaha benefiting ga gine fulingara gini hedu gani aboro gani constitutions ni ka benefit rogoyo na wogupa kuna ino ni pere gupana manji rogo 2013 gada ka yeda kwa wale ye manji he South Sudan government manji pangame ikini pasi gupana na manga kortumu yanga ga state of emergency ngajine state of emergency ngame you don't need kanja monga guboronga police ngamo national security ngamo or any guboroduna authority beni kamu bigu pangame borodu du bangiri janane na manga gbegbene pa ang manga chi ukumanya
mongo gumo duna nga national security wala police muna rengo bero kanogu borole watadu ko jieni kina hon without warranty sipopo gupangame ti represent gupangame muna bondanjiko chidu ya yambanga state of emergency chidu nina andu vurugi lingala do anara karogoele anga lo nga guwara gwanjiko yake he chidu na manga sunjete. This is what is happening, and then natuna ka continue wakina kupa kuna ino ni pere ke bironga monga suspicious wa pama manga hachang mangate kura burkina yezio adunga ndupa ya chin na doa besi ngame mandu besi kuachio kindo kandukaroga kaja wande ke kari go wiro nani poro ikini birongo kumboyo na swali ya wande ikini ya besi me go swali ya wandere ma jigu swali ya wandere kando nani fa rebel on dunari ga rebel ikini jurawo ikini baro kunduruyo chidungandu gipadulele gipanga ga state of emergency na inanga arrest without warrant ile chiduna manga japare ine ko joro chigupa muna inongo haya watadu chigupa adwandu paya chini ine ko jikapa kuchiro kifremeno kijoro gibaro kunduruyo just because of this. So ogroninga MPs na yame on a support party based on gupangame party dunoru on a support party ko na gianga rogo bili yongogu ya nyenyo on pass heya leya. This is what you're doing. Sinika affect ro ki affect wuli namu ki affect gamaboro ki affect rozatu ngani karehe. So chidungo gupa miada ka ade kusintambai. Bakal tambai azande paikin no da ani girogoya. Gupai ane yetini ka furoni ndu hekinatini. Gulingaranga South Sudan ne ona janja yame bambata talaga bambata bundu nosu chosu weli inanya chosu toritio yodu bambata talaga manjini ikini yame ogwapayom abara amanga a South Sudan sinani adoduna jingini bambata aboro begu bedere inanya azande duna jingi ni bambata boro rogogu peaceful demonstration na manyinzarayo kanjo na jaha chidungo gupai aboro na pe ina yambali monani nga ani duna zaki bangiri a South Sudanese lingara nandwa wale ni iraha ogwa borna zogarani ina zogarani rogobu gbene jenenyo anga kina South Sudan te Africa na ba gupaya ne chini ka furoni bambiko anaida apai aliache menera ka fugu tagbaga pai ngogu na manga anga kinalani nga zandete bia borodundu ko vuru Africa ina sonosa wuriyo ine lisokurwa boro ogwa pai ngogu kurubora pehe kurwabora manga ha nyaki na ha dunirurwe kamvuro biebinga jipaya mangale ira paidu kuchunwai achitachitarani abarani na analani a sona ikini bachiko yo gupaye ininga gupai du guborodu kumbataye foro gupai ni apehe chinga rurupai piapai wachani dumbatano nga yene pishuda bia na unga dogude ira pai dunani du ono bombi ko cheye be abia nga arukumbatayo aboro kiongo kinakonye gupaye mbatayo chinga rurwe ale mene anasadaka aliaha kuchugufugo zande ngaka wuli bakumba sushi ngane watadumbaleke gude yanya furume weledu watadu gude ma bachikorwa bachika lembe kataga zata mukidogbele kuchiru watadu gude ma bachikorwa bachika lembe katekweningba ta foro mukita gian worogie kweningbole kini dogbele kuchini gu rakanani dumbata nga guborodu na mvueli niyo dunga mvunu oni duo koni fupeli sofuni
guboronga rukumbatayo oni fupaili sofuni ono gu generation dwa walenga ganile ananyame anga amvunu dunduko watadu ogwabodu kumbatayo dunduko chede ina afili sofiyote guboro du kumbatayo munga naru kumbatayo baru kumbatayo munga amvunu ono kama mango gupai cheda ina afili soforo na niya gumone ya funge soforote gumodu kumbatayo no mvueli royo mukini yeno gupai adwaro goyo tiniya kini yawe imanjihe gu generation adu matana ya wachavuranga dunirurwe ya ani manjamanga bombi ko gibole ngamvu ono gu generation do alnanya ka gibole vrad no mvueli niyo mupani apele era pa edukani mwengo ya wo dudu gizeginole awale ona japa South Africa yo Julius Malema ogwa borodu tufoko nga aparanga borowani wale ihi paivu gwa paiga eja azogora gola mangaha runwero goyote aparanga boro kini dunguna chiyo kini ya aminga EFF economic freedom fighter ya me Africa naga kusayo bambiko aru kumbatayo a president vulu Africa ruru pate gwe ona jeli monga African Union de Africa ya ogwa president na do ogwa aru kumbata na tonaha ya tonaha no gupainga iyo mbuli mohoni grogonga United States of Africa da kwaleme weini dunguna chionga ina manga United States of Africa lingala wa France ki yombu ukula lingala babe kyame koni ijinga ya koni ije gumana anafu efroni anafunga beleti lingala wa UK ki yombu ukula president kya gupai onanduka voti kama nga Africa wa lingala sane koni kama voti nga ya $10 million dule miafu eforo na iyaga minister anikafu 1 million jini paidi ya mangachi ni wo bombiko kani kodi tirani nga bia boronga Afrika ogwa dahabu ye jihe Kongo yo ogwa nzeme ya mangaha kini mwenji dungu apai ogwa vura ye na nirogo biayo tina agasa Afrika kusayo tia manga balete aru kumbata edu berani awalele ichi fomana paranga boro hievu the national security bill ngi ona jipai ya paseni globale ya fumana afufuyo mana akuruchipana nje $3.5 million ya paraka chiyo ivote wana ja rani lirogo weku chibawe nasa members of parliament ya bawaraga chipogu shinozo garagonga kukuru rogo pangilishi ya mbanga federalism ikini ka manga yongbaume ishi gudwa wale du aume dunuko kena kubeba insaboro sanga bazogo weya mungiyo ana magia a MPs ni kwa kanahe ami aidangate national security ne ye kamangarangba ami bawaraga kashia gidulere waji security na manjini MP ona jinga ni complain yame ye jiro jongba ami manje bonona complain de gbete bomiko ya mafumana fuyo ngo guyo durogo gu party ngen parliament yo gupamia ke nani azande chidule Kenya nyo kurwa borongo gyodno mveli yoyo a honorable eja bole yeda ka jongu pai aboro lingara apete ina je kinu gupai president apehe duna fumana fuyo oni biji kole biko no bikole na jako kudagbo ogwa MPZ ya fumana fuyo ikini vote
kono bien kukini manji t-shirt bombiko eja boronga jenzile imana wale kata chipoyo a MP zoguyo na vote chipapa kukini print t-shirt ya I am sorry kini vo chiko fujako fuchiko nga jenzi a Kenya no numbu pai fale bombiko ya basa sangboroni mikini mwengu pa president ya aidaha miaji mana chipapa wana frono nile inazokoda kwa MPs kwa members of parliament a MPs na gbuka beji paranga borole bombiko constitution nga buku njiko na nyame gwenga lingara ga bazogo nga ate aboro lingara woni wale oni dunga ira lingara gupayo na pehe chede ina mangaha ono ke ya basa sangboroni kama ikinoguya SPLM IG APFio SPLM IO APFio gipala manga kiapa futuyo nga governor kechidunga paiki noho anaidaha nga aboro Western Equatoria futuyo manji hebo mikokunga governor ono riak machare kini yafu futuyo waida nga hate kumanji kinegile kukini basa sangbalani kama ikinogu riaka idaha guzogara gole chuguna dumbata gudwa wale tinanyo futuyo duwaka kumwekino gupai aboro lingara idaha chimiede ko guruso wagile oni girogoyo a Kenyan zihi hevunu aparanga aboro kini kojichio nge jabape ya jahale ini jabole mamileke piko amvwema tunakula liyoyo je uruma degesa ini ke pikini mbura kurogo jibapele amino tumoho wiro duniko rungo gumbanga ami dunguna chira ka mango gupaka ami manje chugona jangu Kenyanyo masia na mapefroni guparanga aboro du Uganda yo ya hihevun wa besije atonaye onaje kinelimo besije kamugyan rupaite yanga danga Bobi Wine nga paranga aboro kiniye dungu oguru nebla wale kini gele oninga amvunfu Bobi Wine ikini dunguna chio onaje poyo ku Uganda yole paranga aboro dunguna chio ya enough is enough. Nigeria kinabangi sapa na manga Zimbabwe kinabangi sapa ne manjiro gulinga nga Burkina Faso France amaja Burkina Faso Niger bya kuchimali kimwenye kumonguyo kini enege a president ngogu yaje nga pai kungba aboro Burkina Faso ye najja kinogu pai France ape miandu kulogu nga Cote d'Ivoire Ivory Coast rogo 2015 agumale o miandu koyo mi America pelo no ume ogwa banzangalenga aboro Burkina Faso inatavuru batana guruangwa beyo ogwa sekale na atana bundu nanje episha aboro France mikintona sana nyame Burkina Faso na Ivory Coast Cote d'Ivoire ya wachindunga Independence Day watadu celebration na manga midani gu paicha da president peyo ya kuna kidambatano ku France yo ka president nga France approve nga ya kwa jidangate ina manga awo nyame konaida nga kamanga awo ya anaka jaro kusai bombiko boronho naide ikushini roganiza mete eja reisile ikini sungulira ni kama ikinogu pai episha boraida ha chidu ume paranga aboro na batitini ona yo upanga Ibrahim Traore guboronga Ibrahim Traore dunguloni kinonga amvunfuko ina captain idunanja kwa akale kurubia teli pagoko a general sadu kinoho ya afu amanafuyo na support kina innocence Ibrahim Traore naga kwa akale kurubiata kini dungula kino rukucha asakale ikini jilingala beji kurwa bolola chiduna manga weneji he ulingala nga Burkina Faso chinandwa wale kina kumbata kina bangi sapa na mwenye Mali Niger kina kubangi sapa ele
da were vuru inanga vuru Kenya chidu na munjaha rogolingara azande nga me anaide ikarga chindo ogwa buru no mvuenri yoyo ana benanga ina janro payo sushi aparanga boro ya karanga kindate muno budu aboro nanukoyo wogu yaida wakina wuli uroni nduku yembio ikijinia kindu kafuguma kufuninga gabudwe ane biji pale ovunga paranga boro ga wuli azana nikini jinkini ya one bienga paranga boro de ke sokuru boro belete wodu ngogu pana ndwa wala South Sudan yo anabia eja delibarani lekinti andorani ne jiole ono gwen ya mangaro go kini baginza mega South Sudan chipa agananga boru ina ja bape Salva Kiir ka kundo belewe zanga topete unika kota kini pigba na kuragba ogwa bape kwatuna jaha ina ja bape nyene tumo boygo pa ina tuma boro amanyi sunje itafu yiba pele ki parakadagba chio jiwi awele bawe aboro jogo manat aparanga boro bambata demonstration atano zande anai dogu ogwa panike ka alia South Sudan chito nanduje kurogo guwene gene chito na zande yo chidunga azande dune ina civilization apaya andunira erevuru South Sudan o wuli azande dunato na jipari chidwana echi ndede ka afura benana nizeki ako minejigiso munamvu eliro yo mungamvu zanga eli songa hate ani hiji pale vun di generation ile anale mwe sungo kanjera pete Chidona jana boro Kenya ina yame amiagunenga betia gasite amiagunenga be bulletite aminagunde begu suffering ngogo aminika safa nagu bape iren biaroga hali upamina daka ade kuchigupangaga Gen Z ani yame chinga very popular Kenya nyo but gupamu na penga Burkina Faso le kinagubangisa pale na manyi Niger and then ga Niger lengame lingara koraka korogoyenga Arabs na rule Niger and then guboro yeke ka jaringa biboro and then ka end gu suffering ga biaboro you see and then sida wale ngame chikuru rogu pa ngame Africa another ka reclaim the neo-colonialism ngogu tabani like ogono kupana manyi in apartheid South Africa ngame muneka do even very far wogupa France amanga na West Africa ngame munada kamanga speech ogwa padulele ile ikije na France kino kubangisa pale na manga foreign South Sudan monga MP watadu minister hehongo within your power as a minister watadu governor kama manjani mvuru South Sudan without kupangame ile musana race mbatano. So there is no limit tiga race inate ikamvroda dunga ya ifu position for opposition fu yonga minister ngamo but power ma chada mo exercise within your ministerial position you can't do it ile musana kena race. What is the meaning of that? So chidunga tungo gwa padu le and then na gupaya ngaga paraka gipadu ya paraka borole it is because ka divide aboro ngame ko only dunga in small group ko na dunga na power beroni so pangame ka raise concern na manga dagbatirani na balele because ja kumbali ya plan gupangame ogwa tunga adu mbimbi dagbachi he it cause conflict dagbachi yo tipo ko na ko dinga tironi bolewe ya oni nyenga permanent enemies so chidunga ndu gipadu le so chidungo guheana pehe kan ani yaka sirani nani na ka zakalirani ngame gisiasa do na bidele chili wije roko social media na pono bodunduko dungwa Burkina harme na disagree no gupangame gi demonstration na manga Kenya ne it is a western influence that western this is now enough is enough kino gubange sa pare na manga Sudani yo givura na manga Sudani yone kan big ngame hemiti na sovora chapapa na hemiti ye yuzuko ya recruit ko ki recruit abro Darfur
kini ya oni ke ka sovra yen ka integrate ron krogo army ngaga national army ngaga Sudan ti da wale ngame Sudan dung bare ada ogwa padule igio Burhan kini yanyame ada dunga bia burwoni ne ke drone kamano krogo national army ikini zinja wale tikini na vorada gbatio so African na reclaim gairago so chidungo ogwa contribution na banga kujogwa pa ogwa conflict ya nandu vurueyo and then gani vuru South Sudan ni ka do dunga worse bambiko sangame ka zere da vuru yarame peace kiye mana hote ima baga nzeme nando wale sa 50 years yani ya mabaga hakima lita mana ha and then ka zere da vuru ye yarame mana honi ka ye berewe wogu mana na ye chigware bo ya manjina nga ya sign peace agreement rogaga 2005 alingara ki contribute na mana fu South Sudan to rebuild itself nga 75 billion so gumana kini that was the last gumona dunga ngari chigura bora ya madunga belinga richite so kura he beleni kama ngate ginzeme du ya anaja pahangame nzeme kina hoini ka brainwash rana nga nzeme kina hone gunzemene acha ogwa buruna drill he amashini berani nga drill hete ina drill he kini je kini ngbehe has a crude oil ikindu kanu ka refine he China watadu Indian kini yena ne bere furani ane kitangbehe gumana ane kini gafu yoko so gi party gi generation du nga ga Gen Z ogwa paya ida ngame onita boronga oninga iralingara oninga duna power ber onita boronga gi manane kini establishing industrialization because industry ne yena employment favor so onakaza ka factory nga ga ina namanga unakusa yo gwengo gwana je ana sono saharogo gani na then tinika yena employment for gwa boro na uri kanga paya boro kini mongi sunje yani private sector kita employer boro industrialization kidu none ukuma kidu none tikini yena inanga employment favor gire ina taro ja bape kini mbeke kini mongi kina luxury life nani aboro kini bigi pare bi ikini ya awere grenga enough is enough so bakare tambaya gupamia da kakpami sa kuchini azande tina doni ni gini pai do na socialize gina awale eja aboro na sungulira ninga episha aboro le ino sungulira ni kamanga sunje rogo gani arukumbatayo aparanga aboro wani wale ani mobutehe anaja gani umea wale kubaha katuna manga rurupai pai kini kamanga ya hangame ingawe na aboro kinya kina gbagba na aboro kamando kuchugupa ya idaya ina kondaro kusai piapai gu kumbana nja Gaddafi kwa aida kuduna nyekenya kajbeno gupanga United States of Africa na kwa aida ani kodichirani kidungali ngarasa kimanji mana nikadunga 100% gold ngogu mana kanyeki sushi dollar kanyeki sushi iya manalize gino pishibono na daka jongu pilot ikite bihe wo ikini eji kumbale Magufuli mbali duna atoroko Tanzania wakwe bigupanga dahabu oro dungwa pa itajehe kini nduka process kina China kini process kina rokurali ngarange pishabo kukini atonale mekano kumbatayo wadunga president dahabu ho bele na kura rolling ngalate ogwa factory ona process rogo jingbinyo oni ekadudwa kinane chipe na manga kinane chiye na sunje fudungwa parangana manga kina boda oguyoni bodu gubena ane duche da chiduli baro kumbatayo oni sananga chironi ogwa abonat nazo go Tanzania ginedi yontina bena wogre bambi ko epishabora manyame wele dwamia idaha Magufuli ne yekinika chono biele ikini kondoko ya kondoko nwa inafu poison fuki na guboro mbijinamu kini yama anafumana forodulenga $100,000 mumwe gene fugi bole kunoni au kurogo imi banjiro
Guhe ya Magufuli ya benga a Chinese and then now Western world ya danga Magufuli chini yangame gurebo yeko kurikiti gu 52 billion. Remember 52 billion ya for in a good project in Anjaga Road and Belt from China. So yeah, for 52 billion for African countries, and then John Pombe Magufuli, he rejected that ngame. It is a trap, debt dungani ka trap he. Kukuni yecha kono gu system ngame ogwa project ogwa loan gako predecessor jihenga na si Julius Nyerere da kwa arme ino tumoki ndi kukuni yeke kari negotiate he kini ogwa china kalifuli ngara kini kari negotiate kini cancel ogwa kwa hana bodunduko. And then ufoka ko ginane within 5 years kuna mwenye kulikitile ono ebi upangame kwa cancel ogwa pangaga ina Independence Day igrisilingara ogwa hene no bodunduko ki cancel ogwa pangaga inonga how do you call it state travel nga on ina yame aborunduku America yo, and then aboro kigbari nga tiaranga kimia, and then gumana ye wese popo jaboro renduko yo is huge burden ne kulilingara. And then so chidunga tungo gwa padu na manga kinogumba tungo gupare na manga between abora furale mewakana hali na manga between Congo na Rwanda na refine gold Rwanda kini yafu Congo wenda ogwa company sina jeda buvruga ringara munyafu yo itu na kamanga because Rwanda na refine gold chipo kupangame ita refine heki mai value chini, and then it's na more money fu Congo no gwa padule ogwa companies na jedabule kitaka jeji pale because they will run out of business. Ikini tunaka fund rebellion na wale ka create permanent damage bangmadati Rwanda na Congo chipokupanga iko ka ya jenga dabu vuru Congo ikini ka zunda haka refine he vuru Rwanda ya bombiko ogwa company ne will run out of business. Gulengo gwa politics no gwa panamanga conflict ina manga dagbachirani inata inandukinde create pa chipo pangame ka blame gi brodulere mukubienga kango hotinite but ogwa hedu gihe boro hona rugati ogwa boro ini pa papa hada very few ke ini kupanga mu ini panga too much papa ha eki kondoroko sai so chidungo ogwa ana ka pe front chipo pangame oni rugutiro nani na ke ne gini na sisa rogo gani political environment na ogwa suffering anandrogo yo ndo apaka na chiningo gwa ana safaka na inongo ngame porogi pale do ana safambiko horia bombiko ogwa pa ya pe frani tia kya chigupa ya mangagira goyo wodudugi pale aiwa ogwa borona njamvu Magufuli ya anyame zangaili sodudu kwa mangaha gupaye agaka amvu ama mangaha no gwa bono imbata fuko kakwandu na kina kumbatai ono wakwa kale tukini mwigire Tanzania lemme chama develop chama sona ogurani nina afura rogolingara zande ukworo kinono biebo Kenya zangaili sodu zangaili songa ata aguma onu bingo bichigoni zande dule zande na yekini sunguliro yakamufuranga kanivura ka mangaro no gini pa kamufuranga kamufura abatuka kina beni ikini kijiobeshi ye katukaro matunga pogule wachina magaso gwa boronga amvunu duna mvweli yoyo aninga paranga boro kani sungo kanjera peteya ani dunguna tirane ani duni kojikojirani kani duni kojikojirani nga paranga boro wogu aparanga boro akoda choro kurali ngara gogwa nonsense na manga tombro yo wavura ogwa vura na manga Central Africa yo kati na manga ate tamba inga me azandani pigben ya ma asada kidunguna chio nipo kima asada kado awaru chazanda kusai sidungo gwa pana manga awlelize jino minara ka pefro ningame pishaboro na gunde ya mwai amino sungo ka zoga Africa rogo akura boro yo ge gudena sona walele imaino ho ya danga bulete ikini ya gu bulisa cheda ami manje
nga ani zogo bia bororogo ligoyo wogwina pere gani tunga hengo gudwa welberani ngo original oni bingo inambaka pishabro nambaka da tunga hengo gumonwe barasa kamurungo ho belewete so chidu onabi patinga inagama tunga he onabi UN fauna gama tunga he jeli bwena gama tunga he inaida ka gama tunga he benjirani kini gochi igo gani original tunga he chifa gana biswe bawe azande oguroni dwa nga arukumata chikusale dunguroni kinoni ka dwa chiungai tunga he adwa belete kinauge ya he kama rungo hocha kura bele ya chikinidu nga gomoni ka chi nga sab chipa ani gmiani he ani duwa ka ni gmia tunga he wale inagama tunga he bwa bomiko inada ka replace gani original tunga he gani original tunga he adwa bele kinege fake tunga he nikado ikini ya ikite na wale ngame kinege tunga he duka kakura keyonungo borowe ya ikini ya Antona Nbehebeyo chipa ifu tunga he fulani kwa Afrika yo South Sudan yo inaida nzame masala ni ile ke bibagangara duna daha brogo ikiyame chipa ani futunga he fuloni onninwe chipa gana sa au gano we anaida gu bagangara ale na baha onfa fulani chipa ani futunga he fuloni chipa gana biswe anaida oni funzeme fulani chipa pa gana we eja pile eja buruna mveliyo yole mino kanje na jaro go ya ore ya jangaro go yote on ejirani du welere an ma jaro go kimeno weli du anandu kwa chidumia miazungo jigani bakindo chini anaida federalism ye guhenga tunga hene ini yekagama tunga he igo mutunga he fuuli awro kagama tunga he danga vuru kindo dunga direct kitanjera kubangli UN yo kyame aninga asopo bino animeno mwe ana banda tunga he ana idango upanga iye kagama tunga he fazande te batunga pawo gule du azande paranga boro cheda ani melira ne katona pehe gikindole ya karaga haboro ani dunika imarogoyo ne wirana tara gani abanyeki gani nekindo gani bakindo bayra banyeki goni ilsoki na kupa tunga herogoli ngarazande akote oni undorani roshinombaliyo gupanga gatunga hene pa gupa menekape uli pa furoni na manje pa gupa guvora na manje Vietnam dagba cha America na Vietnamese so ho aboro Vietnam aji ba America ne kinzaka do America gin he America manje ikini ndukoyo kini ye na chemical kitabita kutiara yo ko vuhe kandu singba sende ko vuhe na rago dunduko chemical lekini zono kini ji gwencheji he waranguo cheji he gwenga ha chekpi da proguru doare me kamurungo he akuru te bombika jini he ya idongo kupangame oni sono si oni ta unugoni ani kini sono because I dunga the industrialized country kina he dunga ga genetic ya processed food na ono biare mene chiduya da ka produce he in mass industrialized scale ka kwaraka na ringoro dunduko ani kitangbe he gumana ani kini yeku mongu yoyo ikini reke luxury life ani kini work tigani ikini fumana fio because kani rungo niye ki kushihete kani heo kani manji hete sidwana za heti ngame please wapangame tunga hene America ina gama tunga he gwa tunga hene chemical kana tini neke ka destroy gani sende ano rungo he belewe tiki kurorogo wene ngaite tini ka gbilisa gani nzo mu sende and then skin dawar ngame wana nja sopo bino sende gane sende ama jana kani rungo e bele chakura rogoete bombi ko jini he ogutunga he yeye na nene chemical dutini na destroy gane nzo mu sende ngaga rago oni gigi pare wene ngai ko na bieti go nga pambaro dungani
hani dunno ne beja pale meneka fupi apa dure froni hona gbali ni yana kini gbali kan duko Africa mukuni ruyo muneyena gama traditional food ogwa hedurere gubaya yambano nga border security mukini kini zone hon the worst place over the planet in the planet inada ka sanano ki urura katanduro ki ni gini hedu du ya kasidunga zende ngwayo seed any seed fruit wala ineka panshiro watadu muneka nduku sigini papa bombi ko imano gupangame gutunga hene munke ikonu heno tiye ke gairuge ka aliege soil erosion tiye ka watadu ka gbilisa poge sende chi ono ani ichige inata jege no kini oni ndukandu ko he ono bihe so go ogwa henga nene ina manga chemical kutini tipukupangame tiye gane sende gipadu mi ape frone ne ogro ne bewo kanyame maybe gamasi okumbo podu kwa pehe bana kuragba hontini katna kamangani mukuni be practical wale that will be too late so chidwana petini ngame ana idengo gupanga gatunga he kupurani tunga he kina bera ana mangorani rekiyo dwani ana mitini gani generation achitarani ana we don't need tunga ngbaya wala jini he America yo ani kikagbirisa gani sendena so chidungo gupana pehe oni gigi parwenenga ogwaburu yo gamutunga he fuyo oni destroy he kusai jipadu le mbarongane te kane jinga ukanya kutotopo dungani ya gu ogwa hene wonoru he ani magbirisa gani nzo musende ana onungo gani ni ebere ka manga ho gupana na azanda naso po binokini nuwa wande kini ji tunga he kini ononu he wo gudure onkiri he ogunga tunga onkijeki ana moino wodo anaraka nanga America ni duane ke na tunga kini ya gredu wale jahani genetic ya hedu ima manga na chemicals one biedu na manga gipa ngaga cancer du rogo giringara duane rogole cancer ne begine bengo gwani anali artificial ni edungana ina process inayo in ati industrialized process anga burunzunzu ni edungani asa awere animatuna kali posio nongo gu posio ya grow lab yo posio dura watadu posio bagara ogwa he durere gi posio ranga bogoro du ya yere gonu kini yere posio ru ni yere mbosoro ko yere ogwa he kini manje eja he ina grow lab yo laboratory meet anali ha wale no so eja he chemical duro goyongo gu munakali hali over the time 5 years maringa aramet kidungame warago na giliro he ho mangiro te munga wenengate munakali hali after 5-6 years apakin na develop rogoro yo mo iningo gupangame ejani ma ali heredu na yeke kakusakaza frote chidungo gupana za hetini ani zeki banjarani na kini gi wani wana pewa gudurere ani podwana moino pachi papa anga anananga boro chipopo gupangame ke jinga ge tunga heyate but ani moino gu future gu gupa akenya na pengame amia gunenga beze kirata amia gunenga betia gasi ta amina gunde begu suffering ngogu ni keye sidungo gupana pehengame ana idanga ka suffer watadu gani generation in chi suffer bombiko gani negligence nga ani duna allow gipare cheke kamanga ani tada wale nga anajinza ansiga nikikiko bana kuragba but ogogu dana vongara ine karakama so they will be nika ndu surugu suffering watado gwapana manga hawale so gay generation kini ndo abule kuchigwa wagwakora ha ogupa kuna pene ngaga ogwapanga ga vaccine aja vaccine du yonu hene kay balenka oni balenga ngame vaccine ngaga polio wala japadu le ogwa vaccine ne ahekina hoduro goyo na manga gwapanga gaina jipadu ne ngaga corona ne after corona up to now there's a high level of miscarriage do vru Australia na manga wala gupanga ga population reduction aja vaccine yonu nane na nene anga chionga ga kozo dungane te kura hekina rogoyongo gwane ngo pachi papa haya gurenga ina population control ana bigu bonko ana bieti gani ngame guhe UN approve he UN nga kana pisiboro kina gibangi saboro da nambo beyo kina gibangi saboro da iduna njiko beyo and ina manga ga ya pare na njiko so wacha dwene ngame corona ye gumo onungo ya kama flying ate ya mama ndete he chida wale ngame ogwaburu no onungo ya ana fly no oguyo dunuko no onungo hoya no oguyo dunuko no monu ke kamvunu honu a chambo ngarote
So chidungo tungo gwa aburu na suspect upaya walenga ejahani apaka na jihe. Kilenga generation Z kini rukwali awale dule. Chidu bakari tamba mi jigis fugore kwen. Azande anade ka jigisogere kwane kuchiogwa pana peke dunduko. Onu mbupai fulani nga aja paranga boro dua walele. Gani ngera kurogo payo ti kia chugoni gononi kuruboro vura kamanga ira pai kamu sanangani tebumiko gani umenane mabata chidu ona jongu panga apana manga gunazele sangbare ngame ona supporti ona rago nangbachiro nogo ona janku Kenya ku South Africa ono kinagubangi sapaya kaniya na manga arogolingala azande rago higbane chiron zanga eliso ejogudedu igane iwo Kenya ya sono bangiri jana oni sungu kabigu pani kamanga generation wairu ngagireta jidule nga generation Z or generation 2024 Generation Z. Aiwa zanga ilisonga hate anabena pa kumbataya anasanatirani awalenga me ogwaru kumbataya do awale ina gupaya bena hanga unadaka duo bombu unadaka jade ka ja kumba ono ani na frale anasanatirani ngame kuchumwanya payandwa awale gukindonga gazande chinika duweli chifo sankamaga ogwa boronga azande ya duweli chifo sankamaga aborona roga dewogu ya idanani aborona roga kumogu ya idanani ogwa boronga azande pioyo ini kanjera nwa chifo sankamaga nyamu ini kanjera kindini zamboyo watadu azande dunukonika duni bubuliyo ikini kepangame sakamagana kusayo aborani duane yene mbenga azande nani duni zamboy wo ogwasana ene duana sana chirani nani ogio dua welenga arukumbatele koni jingo gusana lengbe yote gwenye da beshinga ine da mana kachidunga ine kai mono tipo ifumana funi ine imono ime Ngabagara ngame ivoti parliament yo bomborondo ichipogu pai andunga menenga ina borolingara ya chipapa mana ina manga so wodu ana ben ana yetini kwane kanya ani rogotirani ngaza aborogudu ananga Nepalese Indians ogwa bole 90% ngegeyo ina roga choda gbachio muye fazand anikini mbugule kwa bambiko guledu ngo gupana manga ina yonga Kenyanyo na tinanduna alingalo dunduko anape wogere chinika dada vuru South Sudan anape wogere paranga boro gulinganga South Sudan nile ganidu guru gani nikatona kani ganga kusayo ya ani duadu degbogwa gwa boro nika fresh pogulingara chipa baga gani nzeme ja bape chilimorani wajifwa agenzi Kenyanyo mie momugba ime imbagaje ID fu President Ruto kini kepa echi hengame giborono big pianine limoningo Ruto aminga Kenyani amia funga ashapa fuko kuna aja bape chilimonanite kakuika bape beroni oni ninga chidagbarona kinako ano tumongo chipogu bapelete atita wirani na atita chitolani otumongo chipogu bapelete matu apa ugule chadani mungie nga Salva Kiir
na ogwa borkwazo garago nunyu na baga South Sudan ni anika sona kini tumo ogwa bapere ogwa paya mangalia manganeli monant matunga pawogule anena ani beshe ana aflolie bena na zaka eja fugana pere ogwa bonazo garane alieda kajante ogwa fugoneka zaka bena aboro hii ni gelengo hii ni paidu ni ruwe eja boreda ngahat kurapa bere bangre na bin ka gotini na manga Kenya yo nga ina KIA Kenyan International Airport. Okay, so reisi nada ka bagaha kafu ownership nga gafu inanga this Indian rich guy Adani, the Adani company inada ka bagaha fuyo chipokupanga take ownership nga this is a national asset nga galingara. Just because Kenya manabe Kenya they are so desperate ka baga kafu ownership nga gahafu a foreign company nita manga profit kini monjogwa bomgo Indian dulele they are also very tough na Chinese when you take ownership nga ga inika employment le nandu fuki nanyo the key in a positions inika fo fuki na ga yaboro then anicha walenga African Guinea kamanga aiwa gupamasi anapele mundu tutunu Uganda Museveni amanga ayonga kuna jaba pe wa maini nana da kumbogo gumataro na japanga Entebbe International Airport ile ya China maja habe Uganda mugugol ngoho munga biedule 65% ownership ngaga. Global News Uganda airport deal a Chinese inanyame heading dule China takes over international airport of Uganda mugugol ngobesh matunga eja pale du ejira naso na walel na ya zanga ili songa ate on monji goni chida kwane onine chidu azande ngogu pai chada ono ana afranga wale mukini kenga pai teba ani ni weli mabirani ni jeni pama bena chipopo eja paile ono afra na ne aboro ono sungo cheke bikine bihe kimburani ana afra kipepo wali dumani wali mabirani na padule gipana pele munanya wa chipaha gupanga gatunga orogo gukino nga gazande dungo kwenda aboro franga chipapaha bamiko gipadulele tatapangani tembarungani te ani jenganyo nkipodungani so guboroka duna pogupanga gatunga na pagipana peka hale ni franga chipaguka upaga do amukenga furani so anaka improve system ngaga broadcasting anaka introduce gupanga ga call rogo WhatsApp. So hanaka manga shioni we can be able to pick a call boro moka kapa dungbaro manada kafura and then mukufura wili namo kijia mkupe gupayango gudungbaro mada kapehe so zakariyo dungani na yakasachirani nga zande ani rugutirani na gini apana manga chipopo upanga gani generation na akana yanga kena kusayo ya so chidungo guapadu so guborokado na pangwani mukenga furani kipepo wali mobirani ni and then an kamada ni yambuli mona so nga njiko na birane rogo gipapara ragore sidu bakleta mwa sidu yeah okay anekini mbugule kwa ogwa kurahe koyo anaimanga kurogote aneye kuchi economy ngaga South Sudan economy pamana azande akote Dola ama susa 400,000 ni gurogo. Mienu aiwa mienu ngo wale mena waite. Hon ekonomia deni wogule. Minachi rogo yo naida kanyame zoga lingara magasa ogwa aboruna zoga. Rogo gulusheyo.
Zoga lingara gasani gukurapa yonka jahanga inika nyame failed state. South Sudan yama failed tiga. So zoga lingara gasa azogohoni. Yo tumongo amanyisunye belete. Economy nandu kusende yo. Cha wale ogronduzu nbeyo. Munadunguna lima na adunguna wale. Kanukanbe hina tomia. Komo tomia nani. Kanukanbe eshi nani. Oni bingo. Vuru jiwi yo biswen batisa. Jiwi biswen batisa. President yena minister nga finance biata. Kuna yene jinine jiwi kukijini kusaikie na kinoguni. Kuma yao na biata minister. Kono bingo nga azane nga lingara magasaya. Zoga lingara magasaya. Hondu heni wegre hondu gomono yeni. Gu jina hena ya kasamere ka fuhe nga azande. Bakindo ma perambatayo na gani kindo. No gupanga ga sopobino unwahe. Ane kingo be ukura paita anke kibeki na nyomono be gomono. Azande ani gakuwe chiyo, ani sopobino, ani mayukupa kani manjihe, chinsango gujene, kani ji, beji buruwali ngara, ngejina ona biye South Sudan yona, ani ganga kuwe chiyo. Aborota takpara chipapa mana ani kidina gani akpura kinoho, gani angbaya, gani ungata na sende ya banjbe, ogwa hele ani nwa manji, ani manji ogwa pai kani manji he kabata, oniru mane poro, kona ajenga tana ane meyon ki kachi mane kina ha, kachi faiche, onikindu ku buleyo kajegbara ani sopobino chingogu jina he miafwe front anaidanga mana ate anaida echiberani azande nanjanga aire jinte bombi ko li poro dundu konga gazande echinidu kinabehe mambuga muteki na echipuro nanuke jiga kwarunwa chidu jin na dunga chini kwa zande yoya. Jinto na ye barambida. Bambiko awuli auro ye kudagbarani. Inongo jitaya. Chikini iji wadunga beni onogomona mga nindu kuwe chikproyo. Kuwe chikpuleyo. Kanduka kajihe. Chingo gunyaka sakemi pechpa economy. Kanyaka soloni. Gukadu bemasi ya kwa pehe. Anikindu oguru sonogu na mga kuna arobi. Ya, gupasi dungo apa dungo bech pupo gupanga ga economy mina da ka peka ha but minika kafa ni guru bombuko gupanga me ane inongo watadu banjirane magochi gupanga ga economy ane fura kusa mbatano chipapa ha na kuchigupa bakinda pehengame ane tunasopo binonga zande chidu gumbugo dwa wale no gwa gomono na manga wale ane na wene sende berani gu pai kani renyani kamanga hangame ani sopunga kuna bino gwa mana anak para hare ani kanja era mana menaza kafunga pia kuchupa kuchogwa gulia ba kumbana na sopo bino mbatano nga nanja agbeje naduna na kama feda ninga bino bonho aneme na no tungo gwa feda ni isonike mi atinga kango hote guniki na hoka aduna ni beni ono anjingo wogwa kumbana na sopo bino mbatano ya pia padule nga barambi chuze hane nga konanja Ramadan sajino kwa duna na ati le muni beko na ati buni anda dukina nzara nanja Alexander Ngbanda kwa duna kamu 3,000 katepala muni beko jahene no bodunduko bon hale me dunno la muni benite ono sende du berane bon hale me na katepo buni beni wo gunado besagi no berewete
borhane me bere nonu katote so jahene na bodundu ko tana dani reflecting back ke inongo ani nukanuka manga bomko ogurani ye kuzagino kuru kuzagino maybe ane ko sungo sende ki bihengame wadu sende adu berani ahe kini kuru yanga ngba kini kuru na wande ogwa hene dunduko ani eseje ka dunguna ngatirani ani kimbengo gu machine nika konda rosso frani watado nika manga ha kini manje kini produce into mass into big scale and then on kini supply jubanan let me say aborovuru jubanga 3 million kasi dunga ni beraninga enough lembe ka riga at least 1 million gum boronani every single day tinga munaida wala maida ngate mudoka ogwa boro nika duna manabeyo ini ka ngbe guni ngane mana kini ye frani back to the state and kini monju pogumana anwa and kini expand gani production ngaga sopo bino na ga kosani tipo kasi dungame mo wana nasi muku supply 3 ton ngaga na nasi this year mo sedi kama ngati multiply next year and then anaka sunga hanga ananashi duna bena fora ni onene aneka ma berani ki dungura mana kimbe machine ambe China yo tikiye ngogu nika extract juice ngaga pineapple anikini gatawani enjane ka industrialize he kita pino gu juice lekini manje koroga kopo aboro kini mbehe kina mana anikin andunika nja aira mana ejahane chedo punga anisungu sende ka bena kana manga jipare anikini bene kino gupangame kina ukuma kama ni duni mbatano mukunu kanuka jogumana nga kina huji maraka nga mbikote bumko amana kanuka dwayo munuka jinunyo ka kajira dunga na mwenenganya ikima bingi dara haki sahe chigi manjapa ki mangiro ki imino azato agwa padure so gu manyimo sunje heng ni bero garengo dungani so chedo kupangame ani gabak kuchigu ina kupanga gasopo bino kimunga gipanga ga mobilimon gumana ne rogo mobili monyo sine ka kiyo ona chamanga nga powo gupadu ngame anina barani dunduko kosungu kasopo bino kakusa bakeneni kitaliga wirani nani kini sono sigane lingara nani bomko honi ni ka dunne barani anduni kan jaira mana kite yani kita sono sa kita dudwa gani obombu kini monjogo apadule so wakajene ningbangba wale gogu jene gupana bieni kurogo inanga arabianga ga UN chatumba inanga the whole lorry na watermelon ne western equatoria ka supply ju banane so asa wale irogu watermelon ne ninga iramana so kacha dunga belengame ine yena watermelon kana Uganda yoya so gin he dukana changing gyana na bodun ko ngaka na kuvuru berani so anikini sana pa irenbi nona hangame iya sajika providing security for abor bombi ko gwena manga belengame aboro na gunde wa kina gipamine no ni pehane ogwa padu welengame agwa borudu lingara yo wa muni nuka nuka sopoga bino muhuni jimotoro kini voga gani kuli motoro peye nani ibiro ini ka kizoro kini ame muna supply rebels no guniere kini yere gono kini nono kini barokusa kini bakang baro so gulengo gwa he aboro safa behe so chana do gupanga state provide security aboro kido adunga safe ka manga sunje ka kusani ka supply the big cities nan so vuru 1 to 2 3 years munka bi pangame change ni kay ne babakare he kani jigi parenga priority dungani nga anina brand nuko ani zogonga gala musende zogonga senke kinunga kanuka soponga bino were anaka within 3 years aburonaka dunga reach bononika papa mbugo wala gomono wala pamana wa pater aniaha nyogu pabere meda kanya kasafurani ngame gupanga ga ani yanga economic migration bomko chiduna mbu sarane so miada ka papinga very clear ngame ogwa panga anatambo gani ba nga gu badu na du nga gani ana durogoyo ani kitani ani sungurogoyo ka sono saha ani kini gbari ka migrate kura bro kita ja baranya wale ani kitna ka kwara wo ya jigani sende ya rogo gani aba ani ndo awale kandu ka san tirani kana jubai gwa hangame boro paranga durenga boro amangi sunje ita he isungu rogo gerago tuna na jero yo tombro yo weli izo yo gwa bare yo dunga wene banga ga sopo bino aborkin dunga che no boy dunko
kanuka sasa sio kana jubayo sungi a hongo gumanu ka manga yote munandu besi kanuka samsare kana jubayo ka manga he homa manga hate ani moino nga jubanga banga ga opportunity barakasi dungame he hongo guwele nzu mando ando kanuka manga ha jubayate kamuro jinga ndoro kanuka bambugo besi ja boroye bamgo gwa boro guyo gwa boro biyo na manga sunje mo bi upangame bang saboro sawani na manga sunje na eni jos monoka bi panga aboronga isirini kamso isirini kun nina jio mana ka bakarenga kaliga kineja bole na progress nganite so progress nganite ka pekina boro gwengarengo so ka paya dunga hongo gumadndu kanu kama ngajubaya kamuro jinga nduro kandu koya ka aboro na ambo bero ya rengo nga kina rengo so chidungo gupana pehe chipopa gupanga ga economy ne bambuko chio dungo gupana mbusarani bambuko musuli ama dobe aboro kam progress ngate kam pa hongo gu kam manji hete gu amana na ba mozio o tinando kina generi ga aboro yo bambuko gupanga aboro ye oguyo kina duna ge uli apati o wapadule but majority mo bi pangame aboro na safadule jubayo ano gini hen yandu ku kama nga jubayo ndo etinite so e jahene du tedo pangame ani ngare korogoyo nyinye ki ni kupeno ngame gwapana manga ha tinga beneficial futuro na fu lingara na fu gama aboro ngogu yo duma cha tipopo tambwa upana zele sangbare eja fugana pekare ogwa boronga arukumbatayo tidu chede na peka mono bia ha kenya modegbo gwa borna taroga kuyo ka bio hongani arukumbatayo sungoni ya dunwa tioni kamujingo gupanga lingalaza nikadunwa chifaga na bavet kinogungame giboro dunole wine yamangani mobulimo kanishineshi kemiroke imoni kamunwa kakoda chiro kutile ani sovula kutini kina grenga ya plan ono wu generation wu generation ngaga z Gen Z ogwa discussion ya dumula choka pehe ngangba tungegele anikini menada ani mbugule kwa wuli pai kino mieda kamanga toni chibeshi mbutuko oni mwenga gani piani do for 1 minute kazaka tu haboro ya nani ani mafuranga ketir mene kama biamaya pai gudwane kinagizo garagongeji ana flat papahale ogwa pai chamanga ha gulingala du yengado kumuko lingala lize jinonga Kongo jipaini kama ngale oguroni ini lingala onkaja akona jenga ya anikasa ka front mineda oni jihe akemba ya kosakana te botunanga nini selon information tozwaki ke abota 3 bana oyo mokuka na mbala moko kasi tellement souffrance elobi mpe ngai oyo eloko kolesa bana eza te me esali kaka mama oyo abimisa bana boye na nzela avandre donc azoteka bango kaka na bapri moko boye ya mikie ozalaka na mbongo na yo moko boye ozwi moko osusu soko oyo mpe ozwi moko kuna mpe okoke na moko do bango misato bapanzani na bango kasi boka kaka ndeni bato basolola angana sepela ateka acha bona piko mbie mangondo eza mbongo ndenge eza wana nasanga nazana mbongo na sombi bango otoma na kombie na osomba we eza mbongo mais nazana na mbongo te mais na osela kona bato basonga lelo boye babo tele biso mosomo ko baso bali bakaya boye bali bike no bazo ngo bango charge oyo bakabaka mbongo boke bebisa ba mbongo na babuati ba député o babenga bino ba papa social mutu yeyo soki bo sauver bosi ba mbongo o bokino bebisa bosali bana o misatu ezali kitoko boye donc nazokoka basi nazokoka te ndenge nazoteka bana naza mpe parent kasi nazokoka te
azaki na ngote na boyo kozwa ta moko ngapi nazala oyo anga moye nazwa bana eza te lingana teka bana pasi eleki ngai moko nalingana teka pasi na ngai eleki nazosufira na bana mobali aza te mobali akima naza na kati eglize nazangi sika ya kovanda bana bazobela nazangi kisi ya komisa bango ndenge lelo nayepa na bino tolukila nga solution ata souffrance ata pasi yango ya ndenge nini koteka bana ya kitoko te ya nanga kemba kaka na bana oyo olobi toyebi te ntango mosusu bango nde baprésident de la république ya démocratique du congo alobi baministre alobi basénateur alobi bakozala mpe kaka bango misato boye pasi oyo ekitekisa biso biloko na bana na ku toteki te toteka bien bien. Wow, this is maguzogarago ana frati pati dure gipana manga sa sudani yoke chandu kinji chinika dada wogre ogwaboro nongo lingala ya musa summarizing ha ogwaboro nongo lingala ya gugbagban zogarago na ndwa were ana kpara besa sudani yo na manga vuru Africa, the richest country in the world nga Congo. De na ogude chiboro yo biata pani e fulinga pai kumba batika kinindu jinengbato wa kumbo dulia ejifuko so kanya liya zande liya zande I don't know but maybe zande janga wene kanya zande te zando no zando mini maja pa zando but paka na peli he nina ndunga bana zando something like that libat ko gude biata ya ina waka jene beli chipa ngwafu yote gomono na manga jene beli chipa rakate a boroki dikino ye mboyonga ukuma a député a MPs nejo wenne mana ogwa MPs du Congo yo inejo $20,000 na jiwidu bombi ko wadura kanga sabu likini dunguno jogu de likini nduno yo kusugu ya chipaka bogo yo keke parogo français ngame le bon prix ngame good price on can negotiate rungo ogwo gudele oni bingo mwa ogwo gudele nanjere dogude kubonga aburuna embe ogwo gudele wo guliano kabagara ikini gbari ka afuke na mana fuli adonete mana fuli ugbagbane zogara gonandu azane kanyonga chinika na wala chimato na ha maybe ukura azane kinona matuna bogo gude gire munji Congo yo pakura gbani chidu mieda andigishi gi papara no guli bia ani jemba tano mbatafu ani nduche kupachi ukura gibiare chingba kingba okay chigina yele aba kanja mutingi jipoli mo guboronata ha muyombo limoko menegata chipa guboro ini limoko aboro limoko magoti kinga fulani bawene bayango ya me so anata gupana de limoko tini nga ka preziko na ka fuga ko ownership nga ko duna na tagubiare and then ana maya ha rogo ina chipopo kupangame kaji aboro girogo yo na ke ino na chi dwa ku chikupanga gyapa ajipadwa na peka ale so andwa kan recognize ko nga wadu ko duna tagubiare so chipopo kupanga ga copyright so ana using chipapa kura pate but ana use chipopo gu meaning kwa manje na kafutamba hafu ko chipopo kupangame gubia kwa kushare at the right time and chidwa ulengo kuponzo na manga
Kachidunga muini chironga mabawara ga legbo referendum ka kparagu lingara nga South Sudan chi Sudani gani generation idu ogwa boro na kpara junubi kangoyo tinite mukina degbe mi akina degbe mi amabawara ga kpara ogwa boro na kpara junubi ananyokona be yo wanyo anejipai Wow, para quien viene cenando cueria. Woro 100% Woro 100% Salva Kiir nakpala jimbile ananyokona be yo wanyo aywa nikina uli gulwe wogule anada keche kuchijigisoho pa inanga pa pa inanga menekanya okay azande pogu zeleda nandu inayo nga kenyanyo pistok na mangi dagba irangbi na ariak machar no guyo dwa wale zumbeyo ukuro ligbu kino na nyame gupain zunzun gupain zunzun abora sovratini ye the root cause ndugu paine yena vura yata franga chipapata ikini gbali kini ya okay ipekehe ya apeka ha romanyo yodu papani papa ndu tini papa ndu tini kuina yonga papa ndu tini kini kanyona nduyo chuo Kenya te andunga venengai kuchumwai Salva Kiir na SPLM no wabodu juba ya idat ikini ya amieda ngudu romanyo belet ikini ya aminaida chidu Nairobi onmoino Kenya ngogulingara angbangaya Uganda yo ejaborona jepwenga abor national security le jabor bichimone ineima South Sudanese Uganda wombali emanyuru oguyo ya tukoyo ye nongopoya kini yelego nyinyo oguyo ya tukoyo kini ka gasoyo ku South Sudan yo kayera gonyonyo chingbagba yole nimule yo kaya oguyo le icha chinamanga Uganda yo ku buko ono Kenya yo chinamanga ngamutanjira njera wale chinimangi guboro guboronga secretary baki apanga gari yakmachar ya tukako kina Kenya gukumanga ga Kenya na ogwaboro gukumanga ga Salva Kiir kini tukako kini ndunako weyandu nako
Bomiko njika manga sunje South Sudan yot. Kino gupai boro mai daha tiya manga. Ono biale ina ya fa MPs me oni vote wale ki vote kinao. Ikini ya fuga dime museling manga pioku li jibole. Ya seling kina manga pioku liko. Limo ko nga James Gadet. Ya maseling manga pionga imiko. Salva Kiir kini rukini ya bombiko zele da miandu nani umbu paifu ko duko tine alemeni ungako. Ya kidnap ko kina Nairobi. Gumuru na anjera kuli Nile Commercial Bank idiri nagu bakura ko nanja Duong Samuel ya tuko yo kina Nairobi kina Kenya kina gibangi sa use ja jinga abo national security na ye na iju abo wo ya da gukumanga Salva Kiir na ga Kenya na kodichio ikini tuko yo ikini nduno nyo ya rasa oro uwe ku Blue House yo jebel yo ikini nduno nyo kuluriyo yo ya yere gono nyon UN ama for report papa ikini aboro kini a Thomas Sirilo no kurako nga Emmanuel Ajawina okuleli bu ikini yame gupeka paidu Kenya yo ka mindu ako yo tebo miko yodu ina atuka aboro ni kanuka imoy oguyo na ejenga pagana moma malong na gwakuro yikinindu weya peka ha gukurako sa anya amanya me aboro ye nya kolkuru kija aboro ye nadaka tukoru okumanga ga Kenya zan kini jihe kini yena sakare ina bondo yo ina peke ja paire ita he ipe kina rurupai ogwa paya peka Nairobi azande rogo yotinite gukurogu du hongame yame ogwa paidu nuko ogwa boroine mi ogwa paya mangaha imbu pai fiyo boroine kandu nani kumaka mayote ineima boro kini yena vrada gbangba tungani na rakamene wa zanda bale kini manja pa chilimo chianga daha ani mbupai fiyo boroni kanu ni kumbanga yata iduwe kendo kumbangai chidungo gwa no sense ya peka Nairobi imanja manga chikini dua olenga imaja tiyo sign wogumasi ane pele ikite upanga ima sign ikini kushimana nga $3.5 million kini kwarakara chegwa MPs nga espele miyo iba waraga kanyame national security miko joborozanga umurugopti bomiko binodunga ina sign ke yele kina kunduruyo apagana mumukini ya waleme amia signing belete down inika jogunjiko nine kusai IMPs are members of parliament na munje gubane ngeja pale na manga mbuzande ni speaker keni yagu kuratungo dudunga speaker chika undongara Antoni limona na jana kina kumbatai chingo gupana manga ukumate bigupa ya wale nga apagana mumakaka sign ikini yame ikushio vuru hotel kusai wami afrono nile ogwa borona du na robio chipoji peka pale imambutumo hotel fuyo ya ale meraji monga yenga douru tonagba kanu kumbata yo ingbeli yo nada kanya wami afrono nile imozubono boyd nuko gwa borona nduku Nairobi bomiko wena ye ikuruti hotel bomiko hotel yo do asakale adu na bando yo be akolkur na gya banji na toka boroka nuko imonyo riyo ale medu ya zabeti yo ikini kadwa ole ngbeli yo nada kanya ontaje kupanga itona toka boro Nairobi yo ibio Blue House yo imayera gonyo loriyo jilengate
Chono biele. I radio map makusa. Ora on biale mimino got. Lighting us up Aywa Chidule. The Kenyan Ministry of Foreign Affairs has given some South Sudanese delegates to the Tumaini initiative, or is it? To the Mina only be a guy. Okay, Minagida to the Tumaini initiative until Sunday to vacate hotels where they are accommodated in or stay at their own cost. Gireno yugo gupango gu security na afefu yo imaja ha alemenga yanga dauru rago jimu. Tona gbare ya banji ni na tukaboroka nuko imunyo zumbe yole. Inika duare nga active. No yugo gupanga me a Thomas Siriro amunyikina rurupai. Kakanga yandwa ku Nairobi yote. Chingo gupai buruka aiwa chingo guzakpele he na manga Nairobi eja borona so guvra ngaga espelele ya gunenga mbalite ya muka Umar Bashir ya manga yowo gule yamu kedu chunga kaya matuko yo Nairobi yo kaya matuko yo Ethiopia rogo gwali ngara ya drogo nga borona vrozu bobero munanuka tukeni kichipoke kayera goni ragongacho mi abor kana afranga chipopoji pale ya zande chini kandu kina kumbatayo chini katuna chi agumeno agume akwaro mo chini kaden chi agumeno kada chiro Chinika dungo too late. Chiducha da aninga palanga boro duno nyomu gelingalale ani flachipa. Wene agreement ya manga ha chipa is ya sign na riak. Riak kini gbali kanduna beko bawe kuzumbe jini pa ye mwenye ikini sujiniko. Ka riak ndunga kuporo penyo teka kundunga kurogo kuro estate teka kutanga te. Ulenga wa. Aha. Gulenga yeda ka implement it. Chadunga iko ja sakale. I menjeji apa ogwa padnu ko ya pekehe cha mangad. Ona giboro munga ele alo morole. Mana chadu chipa chi implement peace agreement $10 million. Ye yombuko kubomburondo ye kuseki chipa. Ya megumana ane ya maja hatch pokura paikia ikini bijigiliko kukini ogo panga ate isa na Salva Kiir du na jigumana onabiwa ye jimana mbrani kina chunga onukini ya anyonga nga bombiko Salva Kiir nga amvunumvu enliko yo ani ilishiko ono kukini jimana wogule ka andu nani chipa ukura paikia kubongo imenjihe chipa sunge zele de ye gu kuma du berani awale ya chinga not serious chipa pazele da gudu na mga ku Nairobi chigona jane pa pistoko yo magbuzuga magburuwa gupai ye na anigben ngeji pai ogwaborono imbo ngogo ni MPs oguyodu espeleme bomiko oguyodu rokura party ya majinga kini chikidunga kina patani kama aiwa zele de gine yele onu kini yebele no gukura he abora idanga ya peki pepe ogwazande na vote chipogu nonsense le oni duza tunadu kujigu panga gajo bokindo bomiko kina ngbato ogunjikole yeji bokindo nani ashwai nga bokindaza gumo uni monjirombata uniteye chikiji mubba mutana ba chama mangala nambata oni jingi parliament yo chikindu ku BBC yo chikindu everywhere ngame kina ogwa MPs nga azande drogo SPLM ni jingi kikanga ke signing ate bombiko ini yame azande ya represent yo
aidanga hate chiangbangate bomiko tina chingi de pe tina mango yo ina chingi de panwa ye jige bakindo kina basically pawgre ya afrangate kini dikina mana ana biro ni ebilegbo bawaraga mi mbugule kwa Samson nikafura. Yeah, I think kurapa anima furanga ni kumuhe maybe gukurayanga da pale anaka fresh papa wiki na yele gima do na yele chido na anima furanga for 2 hours, so I think ani digise kwana chido ogwa padu ya ogwa borone ne bingo ya ogwa borona ha oni tungushe ha awa pekyani hele. So gipare yo ngame ga bagura na mashe podu ya pekate anazaka liranio na barani dunduko ani girogo payo na kini gini apana sisa. So kaboro yenga ba ke kovundoro ke kitaja mana ka foi foro ngame musaini giwara gare chichipagi padu lele ono gupadu gupaina yawe fine print duro guwara gare ma yoruga ngachiro na ente mukun kanka jamana kini sign pokiora wale o chineka enganiyo kama biranga kura boro ya modu ngando he chidu ana peku patini ngame mobigi ukuma ye manjihere gupai na manga ngame ine ye no gwa MPs watado gwa boro wuli na dango school yo ya nenga gini he waika kasaka bill ya watado ka frach papa bill ya bombi ko gini he in do ikata fumana fu ikata ngbe parliament yo ina pasigi law dulere ni nenga gini he kani manje gini he zato ka gido gu bill le ka jaro go ngame ga side effect nga gine ga advantage nga gine ye inongo hote. And this is what Gani ruling party amanga kindo aji borongo guni sei ai na agidanga paya kya MP ngama watado gwa boro daboro kuno guyo giji pagida adunga tale knowledge nyonga ga politics ya ki nani bomko muna ya besi nam just because party ni party na manga ruru podu ya gbagbane podu ya manga are through legal means kasana kana borong baro wele ngame muiji mijigara go but ina kasana ro gira go gifugoyo mukuta edanga okay because we yamanga gipale wene podu duchi papali ngara but when ka translate ne kasakaro go ni foro ngame gipadu mai jikutinene wele duduro go yele it is already too late. So chidungo ga gupagani irenbi amanga ngame ine yena ogwa MPs ka kino ogwa gumonye kenya ka nyekiro go fugoyo giro go payo gwa pa ya dangara ate bom komando kanu kenya kuselia boroyo negini pa ya manga ha inada kino waburu nongo wuli pati papa ya inika ye besi kyame o moinongo we yadro kindu namu ko parliament moinongo procedure nga ginete ga right moinongo zatu te gini pamono kama moinongo te ikini aforo be chipupo kupangame ina ya forome wele gipare wele dinamanga mukuni malaka na fani ka manga ono moinongo kupangame gipadu mamanga hale ga generation viro chene katona chikinano podungane nika affect ro na achitaro chipagana kuragba. So chidungo gupae anabiedu na mangale. So gani lingara and anesungu kwebiha ni bonjirani makafura kanyama monokasa zaka ngbaro ikeki threaten no kono gupa national security manga MPs na nene kwa munduka no kafura ni ka oppose bill ikianga monga anti peace onindunga rebel so kikushirika pa kuchiro no bodundu. But it doesn't mean ngame ngbaro chini kama fura nanete mbaro kana chini gupanga ngame mupina gare ngodan gupanga iyeke ka jaga ha beroki ni mino kuli mo gupanga ngamo perengo ikiruki mino bombo kama penga ye mono ima kama pehe ye mono ima it's better mo pehe tipo pupangame guboronika jiaha ne kaduno tu jiaha ne ajiaha na kasidunga mo ne piano ni ino guboronika do na jigu pare ni ino nga iminjiko bambo power gudure na igo gupanga gupakwa perere ngo dungani chikini ze bangiro kini ze kiliro ya so chidunga gupado nga mipe. Okay ogwa bonit gere bokake ka pai de berenye kids bakale tambwa he kunia kuna birani Uganda yo okuraboro ninja yudiane bakale tambwa he kineja aborodu wele nike uli komenti chidu aneni otini ugwa boroni na kenga ya onone biranda kwa wale watodo ugro nike kebie kusa bakal tamba in front pa jogo nilegbo ke ye
ka ja paira ngeje ana peka hale mbali du noni kifuma ku froni ogwa padno ko ani peke he ana penga ha ngazanga iri songate ono ka perengo tina rengo neda mu perengo zanga gunde ana perengo oninga paranga boro onini welize gina ndo awre kuoni negene parni kamaka minede ka jigisonga oni mboka dichironi kachidunga muru chipaba waragana ba muna mu deli ba mandomo ani duwa ka ani runyo chipaba waraga ka kiddo yo iritaya bomiko gezo garago gi generation ne ajanga habelet kachidunga ma beranga pa mobuli mombata temunga paranga dogude paranga kumbogude mumboka dichiro bawaraga neye anaida aparanga aborondu agenzis aparanga aborondu ko oni ndukalo tipa katuna zogo gulingarare katuna zogalingaraza kani mbuhe fogu yoduna mvwe surungba hajo na biel menere ka jigiso anare ka jigiso ho na bia begani bayango emije yole na yame rengo anijihe Gwenga rengo chiwawe zile kiduwa ugude kriwokongawe uchugude yote rengo kinasa rengo jengana kakale paite rengo waimarako Sagino sakichiru chikara kware Sagino ya mure kware Yeli musana Kaporosa kore ngo chikara hiki ya musire Kerengo kulingara kwa niroko Wili namiya Kerengo kinasa Kerengo jengana kakare paite Kerengo waimarako Rengo chiwatunga moru ke ukanga kusenda ke furana sana kurie chakura kura kauru furazo amaike chafuno bereki kushizuzu kaboro wataroli pangarengo Angelo Cambo Aurokumbo Bakare Tambwa kuna birane Canada Kabora mama ulipagarengo muru nyenyaki kuna birane Samuel Agenda kakare paite waimarako Keo konga Kadakwa wale bakare tambwa heche anijigisi gani program kwane sidu anagasa gani sene bole fo gwa uli nalani dunduko no birani no gwa boro nika birani aha sidu ani ye keika kapeka gini apango gune nasi sarogo gani lingala no gwa paya hacha dani ruguchirani na ine gini apana manga bombiko kura Burkina ho adunga gi information ne beyo ya sido aneka pewa gudulele gumojiha mundo kuro uli na moyo nga gini panasisa ya kipe fuyo nga gupanasisa chidungani so chidwani yeka kazakalirani na barani duluko kutini chidu anga gani pangani na bogura wadadu na rogarogate so podungani du na manga rogo kura lingala so mbangwa ani du nga waya keino gini podunasisa na kimboka jisirani ya kutini bunga gani aneke ka dachirani anani biha
nga chikudu dadule sidu bakale tambwa sidu yi bakale sene froni dunduko